aya mariro ukomeje kubona ni nyuma y'igitero operation itebwoba cyane yakozwe n'intare za Sarabwe, ariko nanone bari kumwe n'amadubu abahungu bagera kuri 40 cyangwa se abanyadushoka bakoze iyo operation itebwoba yaje kwica bamwe mu bayobozi ndetse n'abajenerali bakuru mu ngabo za Kinshasa ndetse no muri FDNB, by'umwihariko ubwo bari bwinshi mu basoda b'u Burundi kubera ko bamwe batangiye kugira ubwoba, bamwe batangiye no guhunga. Komanda wa secteur akaba bamaze kuba bicwa bagera kuri 2 bari ku rwego rwa batayo, nabo bamaze kwicwa bose biciwe kuri axe ya Uvira. Hakaba ba komando ba Regina nabo bapfuye, ubwo naba komando abayoboye za batayo ebyiri iyo zihuje babyita Regina. Hari abakomando batatu nabo bayoboye amakampani nabo bapfuye muri operation itebwoba cyane yabereye mu Minembwe. Yari iteye ubwoba cyane, nyamara yasize n'ubwoba mu basoda b'u Burundi, cyane cyane abasoda baherukaga kuza, tutibagiwe n'abasirikare ba Kinshasa cyangwa se FARDC, kubera ko ubu ngubu ubwoba n'agahinda n'amarira ni menshi cyane nyuma y'uko bari gushyingura abarenga 200 mu by'ukuri n'ubwo imibare itaratangazwa, ariko amakuru ava mu baturage haravuga ko abasoda barenga 200 cyangwa se aba FARDC bwo bavanze n'abarundi bagera kuri 200 baguye muri iki gitero cyagira igiteye ubwoba cyane hifashishwaga udushoka. Iyi niyo operation tugiye kuza kwibandaho, tuvuga akantu ku kandi, tuvuga uko byagenze umunota ku wundi. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wari wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ku musozo wa video uraza kukinyuza muri comment. Ariko nanone mbere yuko dutangira amakuru yacu agezwe aka kanya nka Kivu update, twifatanyije n'abanyarwanda bose kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata, twibuke twiyubaka. Ikaze mu makuru yacu muri operation iteye ubwoba yakomeje kugenda itera Tshisekedi ubwoba, kabone nubwo kuri uyu wa mbere tariki 13 hari amasezerano n'ibiganiro mu Busuwisi, ariko ajyanye ubwoba cyane. Delegation yabo yamaze kugerayo, bajyanye ubwoba bwinshi cyane kubera ibi bitero bya mama 23 twirwaneho. Gusa nayo yasubizaga igitero giheruka kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko kikaza no guhusha kubera ko bakoresheje indege ya Sukhoi irasa mu kibuga yashaka kurasa mu isoko mu Banyamurenge, ubundi ikabarimbagura idasize n'umwe. Amakuru yacu reka tuyagemo neza. Amakuru ahari nuko bakomanda ba secteur bamaze kuba bicwa muri operation iteye ubwoba cyane, cyangwa operation y'abanyadushoka. Ni amadubu cyangwa se abahungu bo mu Minembwe, ubwo ndavuga twirwaneho bagera kuri 45. Amakuru avugwa yuko abahungu bagera kuri 45 baretse iby'intwaro ubundi muri operation yabo, cyangwa se wa mutwe wabo wihariye uri muri twirwaneho, bakoresha amashoka birara mu bikambi ndetse no kuma axe y'abarundi. Ubwo ndavuga gisirikare cya FDNB ndetse na FARDC bari bihurije hamwe bashaka kongera imbaraga muri Minembwe, bashaka kurimbagura abaturage no kuyigarurira mu gihe gito cyane kugira ngo ibiganiro bizatangire bafite ibice binini. Ariko byaje kurangira bitabakundiye kubera ko byaje guhinduka amarira. Ibyatangiye ari umupangu byaje guhinduka amarira n'agahinda gakomeye cyane, haba i Burundi, ubwo ndavuga ubutegetsi bwa Gitega cyangwa se na FARDC abikincaza. Agahinda ni kose. Reka twinjiye makuru yacu, reka tureke gutinda, twinjiye makuru yacu uko operation yagenze. Amakuru avuga yuko komanda secteur yapfuye mu waruri mu Minembwe, yapfuye ni nyuma y'iyi operation itebwa cyane y'abahungu bajyanye udushoka ubundi bakabakatagura kakahava. Amakuru akongera akavuga yuko abakomanda 2 ku rwego rwa batayo bose bishwe kuri axe ya Uvira
ndetse abandi bamwe mu basirikare benshi bakomeye cyane benshi birukanka basubira Uvira mu mujyi. Hakaba hari ba komanda Regina babiri bapfuye, ubwo ni abakomando bayoboye amabatayo ebyiri. Ubundi iyo batayo ebyiri zihuje zibyara Regina, ubwo ni batayo enye zabuze abayobozi. Hari komanda batatu ba kampani nabo bamaze kuba bicwa muri iyi operasiyo iteye ubwoba cyane. Operasiyo yamaze abatari bakeya mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo n'abasirikare FARDC bafatanyije na P5 yanirukanse abo kwa Nyamwasa bamaze guhunga nyuma y'ibiri kubera mu Minembwe, Amadubu ndetse na Twirwaneho. M23 intare za Sarambwe ziri gukora ibitendo biteye ubwoba cyane. Ubundi iyo operasiyo dore ukuntu yagenze, amakuru avuga ko M23 yafunze ikirere cya Uvira, ikomeza no gucungira hafi ikirere cya Minembwe. Noneho ngo abarwanyi b'abajenerale aho bari baryamye bari kumwe n'abasoda babo babarinda kuri axe ya Uvira, ushaka bashakaga kugaruka mu Minembwe, aho bivuga ko M23 yakoresheje drone ku gice, ubwo ndavuga kuri axe ya Uvira, ikabarasa bose, buri ahantu hose hari umukomanda yaharashe ndetse apfana n'aba escort babo. Ahitwa mu Minembwe ho uko byagenze, Twirwaneho ngo bari mu mutwe udasanzwe witwa abanyadushoka cyangwa se axe udasanzwe, bakoze operasiyo iteye ubwoba cyane, bafata FARDC ndetse na FDNB kuri axe zabo zose bari bariho, barabatemagura, barabakatagura, bica hafi abajenerale hafi ya bose mu gisirikare cy'abarundi. Amakuru aturuka muri Mundondo no mu ngabo z'u Burundi yo bivuga ko ingabo z'u Burundi zarashwe na drone, bavuga ko benshi bapfuye, ngo imirambo yabo yongera guhita ijyanwa yoherezwa i Bujumbura. Amakuru aturuka mu baturage aravuga yuko drone zarashe abasirikare b'abarundi bari mu nzira mu bice bitandukanye birimo kumurambya kwa Nzamwita, aho rero bagabweho igitero n'iyi drone ikabarasagura. Umwe mu baturage batanze amakuru ya drone zaje ngo zikamisha amasasu mu basirikare, abandi bahunga benshi basubira Uvira. Urumva ko M23 yakoze iyi operasiyo yo gukoresha ibingibi bya drone nyuma yuko Kinshasa yari izi ko ariyo yonyine izi gukoresha drone. M23 Twirwaneho nayo isigaye yarabikoze, aho noneho nayo isigaye izamura drone ubundi ikikorera udutendo. Ari igihe tuvuga ibintu ukagira ngo wenda harimo n'ibintu by'ibinyoma cyangwa n'ibihuha. Niyo mpamvu hano nakuzaniye amajwi y'umutangabuhamya tugiye kumva, umve ukuntu operasiyo yagenze, ndetse ndaza nkusobanurira bimwe na bimwe mu byo yagiye avuga, biri no mu byo nahereye nkubwira nyine kuri bari abajenerali bapfuye, bari abakuriye amabatayo bapfuye, bari abakuriye amakampani bose bapfuye. Turagaruka mu kanya tuvuga andi makuru n'aya ngaya tuyasesengura mu buryo burambuye. Avant-hier ezalaki batayo Panther nde ezalaki victime kaka na position amisikoyo place batayo d'action ezalaki na 3303 nde place ebeti lelo. Donc le colonel commandant régiment wana akufi sur place. Le commandant bataillon moko ya bapetio yo basimba akufi sur place. Commandant bataillon moko pe ya régiment wana 3303 sur 3303 bien sûr tuzana ngo kutozo depuis buka kilo ko kata ki kote moko nazo ka pepe akufi c'est comme s'il y a 3 commandants bataillon et 2 commandants bataillon na commandant régiment moko ba élément wana penza ndeli tokotanga te bango moko bato ya régiment wana na ba les effectifs na bataillon d'action baza pe na précision pesa effectif te. Vraiment c'est grave,
c'est grave, c'est grave, c'est grave. Fallait que bakonzi bazwa mezi. On a sécurisé l'espace aérien. Pour votre information, nous avons fait les replis. Tous les outils, ceux qui roulent, la zone qui roulent. Kaka na position cyane ubundi ni nyuma y'aya majwi ariko nanone tugiye kujyamo kugira ngo basobanure ibyo na byo mu byo ari kuvuga, cyane cyane ko numvise ari kugenda avangamo n'iringara bitari buze koroha, ariko nanjye niyo mpamvu ngiye kugusobanurira amwe mu majwi. Batayo Amisco guteranyaho batayo da action ya 33 agateranyo 03 Colonel komanda wayo nawe yahise apfira aho ngaho. Akavuga ko komando batayo wabitwa Simba nawe yahise agwa aho ngaho. Komanda batayo wa Regina nawe 33033 nawe yahise apfira aho ngaho. Hapfuye kandi ngo Trua komanda batayo, ubwo na abakomando batatu ba batayo na komanda wa Regina nawe yahise apfira aho ngaho. Akaba hapfuye n'abakomando Regina Karume. Avuze ko hapfuye na komanda Regina wundi nawe yahise apfira aho ngaho. Muri abangaba harimo n'umujenare ukomeye cyane witwa Karume Etienne nawe wapfuye aguye muri iki gitero cya M23 yagabye. Ariko nanone nongeye kubona ubundi butumwa cyangwa se amutangabuhamya w'umuturage yavuze ku by'iki gitero cyabaye ku ngabo z'abarundi. Yavuze ko ibyo bitero rero byatangiye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyira ku gatandatu, ndetse n'ikindi gitero cyabaye uyu munsi mu rukera rwo ku cyumweru. Avuga ko igitero cyo ku gatanu gushyira mu ijoro cyo ku gatandatu habaye igitero gikomeye cyane, ubwo drone ebyiri za M23 zagurukaga zikarasa abarundi, zikarasa FDNB bari bagiye kwica abanyamurenge mu bice bigiye bitandukanye. Ariko nanone agaruka avuga yuko drone imwe nayo kuri iki cyumweru mu rukerera yaje kuba igaba igitero gikomeye cyane kuri axe y'abarundi yari igiye mu Minembwe nayo igiye kurwana. Andi makuru ahari nuko imirwano ikomeje Ziraro gusama 23 umutuzo waragarutse kabisa. Ariko tugarutse nanone ku ngabo z'abarundi, amakuru avuga ko nyuma y'igitero cya mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ingabo nyinshi zahunze zikerekeza ku musozi wa Kirungwa, izindi zikajya Uvira zigakomeza zihunga. M23 yari amavubi. M23 yabahagurukiye. M23 iri gukora ibintu biteye ubwoba cyane. Reka nkubwire ngo ahangaha niho ngiye kuba ntoreje amakuru yanjye. Iyi nkuru nakugezaga aka kanya. Niba ari ubwa mbere ubundi wisanze kuri uyu murongo mu Rwanda, kanda kuri subscribe kandi kuri like, n'igitekerezo cyawe urakinyuza muri comment niba wari utarakora ibyo byose. Reka nkubwire ngo ciao ciao.